Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shisngi hadian bagi pulit ketenat enforcement jangka KHADC gila lek ban kang no ya ka office trekam ka Bundle Technologies Private Limited ne ka Swiggy ka badon hadan kiti Shillong halor ka nongrim ba ka Clemdon ya ka trading license na po ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat pratrik mentau benai jelio arjar khar khandai pan ki nong trade jangka tai ka company ki batrai kum ki nong pen poi bam ha keleng ka nong ba Shillong gila lek ban ya kendu yo ba poleng do ubadai u EM bari pe ya ka tenat ka khai pateng jangka KHADC ban pensngau halor ke jing ya kendu jing ke jongki namar ke jing hang tala ya katai ke office trekam habaya kren bat kinong pathai ko bor nakaliang kini ginong trek lapan pau ke jing sngu khia halor ke jing le jong ke KHADC bar ki lapan pau ru ba ka KHADC kala dei ban aipor paswa bakan shim kano ke sen jam kila yetu ru bahagani ke sngi ki klem yo ban ya kendu yo ba poleng do hendrai kila shubu tang da ke jing tho Ngewan badai baka ayu baka lah sha kangga office jongi. Badai baki ang bakam dan trading license. Tang ba dari baka dei kumta te namanta trading license te kiladi ban stop ben running kong ma menta saw banai la ya kam kishuan me menen kishu kang me ka office. Nangi kidan ki kena ki ba say scooty bike na po company because they were assured of the job they'll be getting the job. Now out of a sudden they don't have a job from where they will pay the EMI of the scooty and bike there whatever they have taken. There are some these also modkar family jongki borok kolong dependent bitang hatulok jongki menta kim dan kam dan jam kinle kita borok ma tingyawan ya keren ni ong ba at least jadi baila ba pol penirap ini akan ni issue kina office jongi kidang le ka whatever the procedure are required kata ai min agenda ring bagi wani kudu menta ngi sutu ba kam dan ring license ni ai kata ai borok ni accept kanya ta but the main problem is bagi wan bani kudu yaki at least bikin aipor shote shipor arpor at least naik hang khadap senan tu kan marga tali borok fajan te and most probably borok 95% di locals ni te kata ya trika kata am mai bun bala ikam suai kontre Swiggy di bun wa kombo batai ni mentan hiro kata bo support ma family ni same borok haba hapo poga company ka ai ad hapo newspaper kini gibreu ki be whole borok ka public borok go jong ka Shillong ka hatu ko por ka kam dan jipun tut tengi rung poi perkar bakan longkum ni hadian saw banai mentah sendet kinon kang ka company kata ta ka bomla long pi long as a job seekers de long employment long ta fi ki kena samla ti wa ki blatrai blasta wir ka kam i kim poi perkar sei ba kemudian trading license na kabutan nanti babun ni ndai dikiwat baru kena bi hatai anda kam dei sokoi pada kam dei ka company ba legit ru kan pelai apa newspaper ru ka bamla menlong am koi jeng kepa ke jongi kolong ba kin aila chwa at least kin ngintrei be ka kam kan ya pitya long kana yu ka ba kadang penbiang ka company ya ka company ya ko tsla kan te ali just give it that line ya company ro bikin penbiang na kalian jongi tengi te as an employee de hinde ki popeniat ma it's affecting us kan rather than them ma kita ki penbiang ni ko tsla that said na but for us but it's like a daily wage ni nang ni on man kasing kita kam kata